Minta ngimod banya live no ha Instagram ban peni ki live stock ki badan ban ni ki stock ki badan Ini way no kan customer ko hari. Tingnan nga. Hintay ko, tinitong apa semua. 10 rupiah, 10 rupiah. 10 rupiah. Dalali nung sampo la. memor 4 months one memor Ilang rin. Natanya ka Guys, tas ni live video no ba ini i. Hey. Wow, apa ni tay? Ila aman lawan. Oh, ini kan. Ini in live no ha Instagram shpang mangin peni ka stock kini ru badan kita. tay kini ngidang le live kador batai kador amo kanu gitu superstar DM yang yangi bakraw superstar kidon kiba superstar balik don am hoat don ai WhatsApp DM yangi menta lada fikwa hai kani superstar balik kadon hai dang dan su ne am ki superstar balik depan pai kaniru Kini. Bayar dah kini. Pakai call kiri. pejo live Kini kadi balong unique design mah kini. A size per starting kade 6.5 kan 140 euro. DM yangi kiba kwa order mo peni kani hajan kamera Which one? kai kanu kadi fikwa ban pe ti ni dang su ya dep le live ai bun kam ti baro klai le lut nan briu sura menta ti ngadan stang mat nga ti ngaskwa ban share lang ya fisia kendiat mo ti menta ski ti bun kam ka le live batai price hi customer ai ti henry kinong pet rupat ngakwa hi ban add some valuable insights mo kalang no kum ki idea na ki ba filawan perkhat kini ki banga longkat kum ka jing su thu jonga hai tingam tip fi so ya hab ne henry ngaskwa hi ban ba fin yo extra idea la ne ka jingmut ne ka idea na ka knowledge ne aba fi pet ya ne ka video jonga mo ti I'll tell you something mo shidan yam kanu ka pork ba fi expect something ne ki video mo perlok ne bahayeng ne toh kelan no ki perlok ai mo imagine ka haka workplace mo ti villa da video unong yalam jokai ke ba fi yalam mo fi mo fi bu ke ba fi kwa ba fin bakin le mo ti henry kim le kalong no chudan am teng bitar dom balai kim kum tai mo ke ba fi la san mo fi ti henry ka main reason dai tim nem kadai na kadaw yu ba kim le kan ni kadai kat kum ka jing su thu janga kan ka main reason yam kadai kan ngan peni fi mo kini ki lightly kan kidai ki main reasons number 1 hiam kadai kan ka skills kan lada fi pha ya ki de ya ki brio de lada kim le de la ne kam sai so kum ta ba kwa ma fi yam mostly kadai ka skills kan fi don kam ban ai training gen ki kan yang le lada fi kam ai training fi kam batai e ti kum nui ken nang la ne kim nang ki duna ka skills ai ti fi hab hi kai shu e ki kalong ngam da kan and number 2 param kadai kan something is blocking kan ya ki bakin le la ne bakin dap ya kai kata mostly kadai mo personal life either kidan ba storm hayeng ne kadang kanu ka emergency bakim kalong khanglat ke ki bakim lar kan ki kwa ban leru en ka khanglat okay kadai number 2 kan and number 3 param kadai motivation kan lada ki breu hi kim dan motivation ban le lada ki kwa eru ban lada ka kidan ka skills la ne kam dan ke ba block ki re life tamba kim dan ka motivation ban le am kam mentoy ra ya long na kum ba fish pen bor ke ki lada kam dan kata ka dream outcome kam ya hap ke mat ki kim sutanap te ti kini ki lightly ki jingmut bang kwa ban penkut mentaka sini ka video ti da fia kwa yang nga bangan le biang kum kini kijat mo
ti fila ban ya comment sakatu ka hapo channel jonga ti sa subscribe ti tangkatu hi kublish bun